So hi guys, so jotno di berkaham haina hai tega video kita lamsago gitini ke wahan tong do wahan and bamboo shoot and tamsing kamono musu pokton kora niramis and or tong piaz bai omo so I hope man setup tega kahama ko but here review haisi okay musu clear to semi do you want I can shoot on super mood brother but you know let's go okay pork meat. Okay guys, first bite, okay? First bite though. Let's go. First fork. Mama bener deh. Lek. Ya. Pork. Wow. Sudah nula jenis mukbang hai wow. I'm sorry. Yes, this. Nó không bao mai đằng đâu nó. Hả? Udah bak sebagai apa no deng ha. Mà cũng mai được mũi đâu. Ở đâu một cái bơ. Ở đâu một cái. Dạ. Chơi lại cho ta. Mũi ya của em favorite hay gì. Bahan wow.
Hmm. Oh. Video share कर दे. Okay. Like it. Ah. Nggak salah satu. Oh, bakar yang mana lagi? Quán lấy quán này gì mình ghê đi có cái thủ. Das kasih mesin jadi jamnya kering ya kalau tuh ya. Ah, cool. Way bro, nice bro. Ah, this treatment. Udah finish.
mukbang sobar. Okay. Kita sangat suka sih, musuh ada bela-bela gambar. Jangan kita harus kan tapok like kan tapok deh, komen kan tapok deh. Ini wak bahan mau ibu deh, lemon komen caption oke. So, panel new brand blog hanya kita deh blog mana. So, subscribe kita harus subscribe. Oke.